Rero muri uyu mugoroba nta kindi mbazaniye ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yateye ishavu n'agahinda abo mu muryango w'uyu muvandimwe. Uti byabereye he? Rero byabereye mu karere ka Rubavu, aho umugabo yapfiriye ku muhanda atemwe mu maso. Ushobora kwibaza uti se byagenze gute? Iby'iyi nkuru y'akababaro byagenze bite kugira ngo uyu mugabo wasanzwe ku muhanda yitabye Imana, umurambo we wagaragaye ko rwose yatemaguye mu maso? Byagenze bite? Nta wundi ni uwitwa Manishimwe Theogene w'imyaka 42 wo mu karere ka Rubavu. Uyu nguyu yasanzwe mu muhanda yapfuye bigaragara ko yatemaguye mu maso. Oh la la, birababaje cyane. Yes, mwongeye kwirirwa neza cyane abakunzi ba Connect Media TV aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Nizera ko mumeze neza cyane, nizera ko abenshi muri kugenda muva mu mirimo yanyu igiye itandukanye rwose mwayisoje amahoro neza cyane. Uyu munsi wo ku itariki ya 10 ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2025 turi ku munsi wo kuwa mbere. Ni umunsi turi kugenda tugana ku musozo wayo. Reka ngushimire cyane wowe wakoze subscribe kuri Connect Media TV kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro cyane, warakoze cyane. Abantu mwese muri ku migabane igiye itandukanye ndabasuhuje cyane rwose, nizera ko mumeze neza cyane. Niba ari ubwa mbere udukurikiranye banzu nkandire kuri iryo jambo subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5, kugira ngo umubare w'abadukurikirana nyine ukomeze wiyongere. Nta kindi tuba tubibabwire no kubibutsa ko rwose iyo bikoze bituma ubasha kubona ubutumwa bugufi mu rurimi rw'amahanga, ibyo bita notification rwose kuri telefone yawe ugifungura network uhita ubona hejuru rwose ubutumwa bukubwira buti rwose amakuru mashyashya ko ageze kuri Connect Media TV, bityo ukabasha kuyamenya mu ba mbere. Rero muri uyu mugoroba nta kindi mbazaniye ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yateye ishavu n'agahinda abo mu muryango w'uyu muvandimwe. Uti byabereye he? Rero byabereye mu karere ka Rubavu, aho umugabo yapfiriye ku muhanda atemwe mu maso. Ushobora kwibaza uti se byagenze gute? Iby'iyi nkuru y'akababaro byagenze bite kugira ngo uyu mugabo wasanzwe ku muhanda yitabye Imana, umurambo we wagaragaye ko rwose yatemaguye mu maso? Byagenze bite? Nta wundi ni uwitwa Manishimwe Theogene w'imyaka 42 wo mu karere ka Rubavu. Uyu nguyu yasanzwe mu muhanda yapfuye bigaragara ko yatemaguye mu maso. Oh la la, birababaje cyane. Rero amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 10 ukwezi kwa 11 mwaka wa 2025 hariya mu murenge wa Bugeshi, akagari ka Buringo wo mu mudugudu wa Butaka. Ushobora kwibaza uti se iby'urupfu rw'uyu mugabo byamenyekanye bite? Ahangaho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugeshi Murindangabo Eric aganira n'igitangazamakuru gikorera hano ku butaka bw'u Rwanda cyo nta kindi ni igihe.com, agize ati rwose abantu bari batwaye umurwayi kwa muganga nibo babonye umurambo we, baratumenyesha turahagera dusanga yishwe urwagashinyaguro, atemaguwe mu mutwe, imipanga 5 yo mu maso n'umupanga bamutemye ku ivi ry'iburyo. Oh my god, hari abantu bagifite ubugome, rwose, kwica babigize rwose umuco, babigize umwuga, byabagiye mu maraso.
babaye inkoramaraso nyine kuba batishe busanga nyine nta mahoro bafite. Inkuru ibabaje cyane. Rero Gitifu Murindangabo yavuze ko uyu mugabo yakoraga akazi ko kogosha mu centre ya Butaka. Gusa amakuru agera kuri iki gitangazamakuru cy'igihe nuko hamaze gufatwa ngo abantu 7 bakekwaho kugira uruhare muri uru rupfu, mu gihe iperereza ryo rigikomeje. Gusa umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Gisenyi gukorerwa isuzuma mbere yuko ushyingurwa. Urumva birababaje cyane, birababaje rwose. Iyi nkuru nk'izi ngizi dukurikije amateka y'igihugu cyacu, amahano yabaye mu gihugu cyacu, inkuru nk'izi yo zongeye kugaruka mu matwi y'abantu kumva umuntu yishwe muri ubu buryo, aba ari ibintu biteje ikibazo cyane. Abaturage baturiye utwo ducurumva nakababaro cyane, umuryango, inshuti, abavandimwe, urumva ko nakababaro gakomeye cyane, ni inkuru ya kababaro cyane. Gusa twifurize uyu nyakwigendera kugira iruhuko ridashira rwose, akaruhukira mu mahoro. Ikindi kandi tukihanganisha abo mu muryango we, kandi ikindi n'abashinzwe umutekano nyine bagakomeza bagakaza umutekano. Ubwo tuba tuvuga abanyerondo, komeze nyaboneka mukaze umutekano. Ubwo rero abakekwaho bamaze gushyikirizwa inzego zibishinzwe. Ubwo andi makuru azagenda amenyekana ku rupfu rw'uyu mugabo tuzagenda tuyabagezaho mu buryo bugiye bitandukanye. Gusa nyaboneka abatuye muri Bugeshi, nyaboneka rwose mugerageze mutanga amakuru ashoboka yose kugira ngo urupfu rw'uyu mugabo hamenyekane ababa bamwivuganye. Yes, ngayo nguko rero niyo nkuru twari tubafitiye kuri uyu mugoroba. Ni inkuru y'akababaro, uba ugomba kurara umenya amakuru y'akarere utuyemo. Rero iyi ni inkuru tari kurenza ingohe kugira ngo tubashe kuyikubwira, ubashe kuba uyimenya. Rero twifatanyije mu kababaro n'abanyarubavu rwose ku bw'aya mahano yabereye hariya muri Bugeshi, hariya rwose, hariya mu murenge wa Bugeshi. Uko nguko rero byifashe cyane. Reka ngushimire cyane wowe twabanye muri iyi nkuru, komeze mugire umugoroba mwiza.